Me wo doctor time da so e wa ha na on say asesemu e wi a na de atua to e de amma da ga do pe mu achen na bibia boko de Nyankopa do bibia aduma ekoyie ekoyie pa e de nyame ase ayare saparo so guso ba ewurade nyame mankoda wura mu kwa yes e de nyame ase because ewurade wo de bia wo ye sa yes e de nyame ase adechi bia so a yes nipa foforo bi bebehwe adoti nokore what time da so wo signboard ne signpost ahodo bebre yes ene de officer oti free owura no angasa num adaroma yo meda wase na mada onyankopon ase na machia Adom TV so ahwefo nyina anopa ye Medimafo Herbal Hospital Dr. Time daso Dr. Anyamia yi ne se awieye mire yi onfa time ento yale so eye simple gidi e wawuo gidi a wo hyefem gidi anopa ye sie no pe na Medimafo ana Dr. Time daso ontimi fa time ento ne so se wunwi na yensiu na yare ene hawo ana yare na etete wodi a bepiem ewo Medimafo Herbal Hospital nyankopon do Medimafo Herbal Hospital ye wo enkorabata mienu baako wo Kumase ebuakwa agogo anopa meka say doctors na atena se dada ena baako wo enkenaha pokuase mayera omoso atena se dada but mewia me san kwa akoka ho ewo ho anopa yale bia ehawo yale bia etete wo yale bia ma wabamabuo yale bia ma wachinchin ache yale bia wadada mu ache yale ya mankrofo adada wo na wachinchin a enkom empayfo se anya yenti na Yesu baaye wo yale kwankro ya wo ko enko nti ana onyankopon ma Dr. Tam da sokoda akwayem adaduanan ebra ensuo ene aduane ankana no esanse all papomde pa ama ni menti anope doctor kwakotena se bepiem ewo Kumase ye bu akwa agogo enkran ye pokuase mayira na doctor we na wo ba na hwe ya oka nansa oka enenan oka enenum nonsia ye nonsia wo so wo TV ne wo radio na wo tie ana wo hwe adanse a enkrofo die wo TV so tese eburu nipa adwen ne entiase so ne nyina ne se da bia ya na doctor wa sembia wa kan se die asmaya na metaka na eye me ya ene se nipa bebere wo ho a sa bere wo wuwu ko yesiesie bi dadaada ya nka sa bere mu ka omo bere so na nkomunya Dr. Tam da so a ebi ene nka wo da so te asehwe na yire ne ma esansa want Dr. Tam da so nkenti ene wo yesie no ba wo anope wanya akwanya na wo TV da Adom TV na wo hwe the nations doctor ene anope die wanya akwanya ni nyina ema yare enkun ema yare enwu wani wase ebra onyamede ayaresa Adom achede Adom Dr. Tam da so anope doctor kwatena se pe na wo sha ase se wona waba hoda no ba review na wo bisa se maame obaye ukoya obaye etesei ensema wotie ne bi nie Dr. Meba na metihwimu ene masole anante Dr. Meba na mikura poma ene manfa poma na ama Dr. Meba na mani nhuna de ene mia na mebaye Dr. Meba na masonti asem ene meti asem Dr. Meba na misisi ya meya ene sisiye na atene Dr. Meba na mikotodwe ubechenza Dr. Meba Dr. Kasa wotena se abu akontampo bebo so memiensa mrewafo ne nkokorafo ato pomato aguo empem anopa doctor se menkan obi bia wo he Adom TV se wukura poma na wodi ba Medimafo anopa ya poma na wodi wura hospital hono ewurade Adom te won sanfa nkofie hwe na wo ye pia wawura hono ewurade dum se te won sanfa hwe ne nkofie da woni na ehuna die ntia ye kurakura wo no obedi adanse se mam bi beti bi se mia na ntwe kura twom a minhu ene bi se aboa ntetia na ekoyi ayaresa Adom achede de ewurade de yare nyina tumi ase doctor ensa gise de wawuo anade yesie no pe na ontumi se wonwi na yensie
na obi si misisi machika se me kotodwe mentumi nante me widie mu hyehye me se bia wonase atatai wonamu abu wonya ka kwasa wonamu na abu wonsam na abu yale we nyina ye entatia case entatia case efise obi se diabetes hame manum diabetes eduru doctor besho na wotwe yensa pressure na wotwe yensa wonne to nkwanta wapai yale bia ni asasi so a ewodin de anything bia wo de beduru a doctor besho da kro ene brekro a yale ne ebeko we ye adoma chade a onyankopon boss ro boss asase ade tumi we ahye Dr. Tam da sonsa be piem wo Medimafo Herbal Hospital Medimafo Herbal Hospital eya ye wo Kumasi ebu akwa agogo enkran pokuase mayira apart from Kumasi ene pokuase mayira no ye nton ye duro wo kem obidi ye duro gina kem se we ye Medimafo duro me ba cho ma ye nche no wo pharmacy bi said yes pharmacy shop bi ubekona ya printed doctor bana bo kakraka me pa cho me nton duro bi me fa duro bi anko pharmacy ye nton duro wo information center ye mfa duro nwura fiefiem de mutie nyina no ya atoro ene enkrofo edinsaye ene enkrofo aye pa ye ho anya ntentem enti se obi di bi ba okromu a ma ye nche no se eduro efiri Medimafo Herbal Hospital ma ye nche no ma kan kire Ghana for se ma fa Medimafo a ma hwe sika wo memo Medimafo be pe edimpa Medimafo be pe ayaresa enti ne pesa wo ba hospital ho ne ye hu yare kura hawo yare kura tete wo ya hwehwe wo mogye mo wo twa wo scan na ye hu se eduro we de ye hu yade na otwemiensa ebekọ enti ne doctor we de o de bre eto yare so because of say ye hu yare kura na tete wo no ne yetime de bre de ato no so anopa obi se wanya stroke na no achia won tumi nkasa doctor say wo de ene ye wo kuada na wo hwe ye program yi me pacho binso wanya stroke yale wako bebia ma ase ya shock kakra ase enye ba wontumi nante wayeti ase wuo because wontumi nkwa adwuma o nante a obi a wo hwe obi nse papa ya okwe wayare pen because of say wonanu mu edu na wonsa no so da ho because of say wanya stroke ama wabeti ne ehwan enti wontumi mpagya wonsa no ye me pacho safo da doctor ehia wo mo enne wukuada anopei say ube pie mo Medimafo Herbal Hospital achekora enu na otwe se na ubetimi akọ adwuma we ye onyankopon de sa tumi we asha Dr. Tam da so say di ba bibiara uwo bia manje wo ho akinyi wa chinchi wo yare en enkwa be pie mo wo Medimafo Herbal Hospital ho ene bia ye mfa poma ma ho mfa nkofie ena ye ntena hwi mu nso mfa ma ho emfa nkofie gisa de wawuo anade yesie no pe ena ontumi se wonwe yensie yare na hawo yare na etitiwo yare na ama wabamabu bebere ho se wa chinchin enti onko ba bia bi pacho anopei so Dr. Tam da so ebeye when Dr. Tam da so be ya adwene se anopei watu anamom aba be pie mo Medimafo Herbal Hospital because obana na moja atu no na wadada mu fisi makomako tumienu ya na wachinchin achama na ba mai da ebuo na ebra ote Yesu Kristo nkan se nko kasa ma chinchin ache enti mi nko ba bia bi manka wanya na yaresa enti ena anopem ebi ya wakọ me bebere ba yare ne anko empayinfo sin moni nti na ye che edin we ye Medimafo Herbal Hospital se Medimafo ani ama wa when be ne betimi edi ayede when be ne betimi edi ama wo ye ba ma enema enkoyie mam obema ne ewu finhie dunie untimi ne wo yire enhiada doctor say 24 hours don sure edi onu nan ubetimi ne wo yire ehia saa na oba bi a otiemie say wo ye ba ma ne bi a wo hunsuo no asai yeso wo low sperm count untimi nsha oba nyinsen doctors ube pie mu acha ya adadua nan oba wo peba ya wo duro enye nnombe wi bitua bi sabi di bitafrebe eti say one thought udugu wonum guna na dudu mienu unum nwie na unum wi a na ne wukuna hia mu hia mu nhia biem baabo so menso no na nyinsen aba betom nyinsen betom wie ansa na watu ya ho ka be piem be ma obema afon akata sa pen drive
me pacho wo pese be ma no ye tenten tetrete eye kokroko pipripi bobrobo me pacho tie ni ye no ye 5 days and na maako enum wo sha se yusu we duro na da baako da mienu miensa enan enum wo bo se be ma na sha se eye kese wo ankasa yusu we duro da hu se ampa se na nka menya me be ma kese a manimri wo bi de empa bi nka ho a na wo jai we duro no yusu wo ni nyina ye Medimafo Herbal Hospital Medimafo Herbal Hospital Dr. Tam da so Nyankopon eye Adom afia Kumase onza afibiase eye donation and prensa. You see 2025 yi mo no the edin kan ye Easter ye ba be. Kumase de ye 31st ya. Oh adwoada. Adwoada ya 31st ya. And ye be ye Kumase donation na koso no. TV 25 ye che TV no mako 31st no. 31st ye che TV mako 70 ewo Kumase ni ache mobile phones 30 okay and TV 70 ni eyem nipa 70 ebedi kan sa Monday no first to 70 na obi abenya TV wow 70 to 100 obi abenya mobile phones okay enu ye Kumase ede no na akra na ye 30th April oh okay next month no ne boso me baako ne ya che enkrade no yes etoda yetimi cha akra ewia ansa ne ya che Kumase enti we so say ye che ne say no bon say September no ye be di kan cha akra ansa na ya Kumase enti eno so ede no 30th April enu firi ho a enu achi no nipa ebeba nyina obi abenya ne mo ene na anwa obi ebeba bia se wantimi anka first 100 no ho se eda no na wo ba esansa da no wo ba ho nti no obenya emo ene anwa eno ye 30th 31st March ya eye dwoada ebe ye edwoada ebe ya ena ye che eno ena 30th April so sa wo so benya mo ne anwa 30th April no so wakra no so ye beche TV 70 mobile phones 30 okay eno achi nipa beba nyina obi a benya emo anya anwa eno so ye 30th April ewo Accra ena Nyankopon ya adom ena me kwatenase echine eye yawada metnase ewo pokuase mayira Nyankopon ya adom Friday eye premium service Friday eye executive premium service Premium service on enchichemu ne say on say ename kwatenase onko nipa bebere ho wojo card ya we the line so eduru ho ane ya hwew eno de no Friday de no e de yesi wo frɛ no book appointment 200 cedis o book appointment ya ye be ma code ya wo de ba eno achi ya ma time enti wo time na ye de be ma wo no woni wo bi time nkonkohia enti eno de wo ba time no so enso obi ho ha yes no for no about 5 what you can be what yes area for no anopa no so no what so ne watch it because that time no na ye dey there ama wo ye nim say ebo for ye ba be hwew enti wo betena ho sa time na ebi a wo na bi a wo pese wo betena ho eso wo no wo kasa na mabantam so enso na ya ma wo time asemu obo ho time ebi ha ye shop asia 12 ebu ha 12 no bi nipa be a 12 to 1 nipa be 1 na ena bi a ye nipa be 5 ena bi omo 12 to 1 enso bi a won ko do 12 no na nipa be 30 na wo ho because obi a person obetu mi wa ya mata eya na nke person mudi time no so mudi time no so a wo meto se line bi a ye dey e wo ho enso ya na nipa person obantam no e dey enti bi pa chaw enti ye time na e dey be ma no Ebacho disata no so pepepe na famaye eno ye Nyankopon ya adom Friday na fie adanse ankrofo die ewo premium service no eno ya yese gina hoje no because eno ba esanse ye premium no yetime to obo asese wosisi ye oya ye do to ho na ya hwe ese ye massage wa ya massage o ese yesi ye deze ye bia no enti won koduru fie no ohun se ampa wa ba premium service eno ewiase nyina gise Medimafo Herbal Hospital ha ena ebiye de ewo fi se ya gia tum se yale se warding te se den ya oye de na ye betu na se eno ye Medimafo Herbal Hospital wenti na doctor kwatena kwayem
adeduane ya ensuo ne aduane ankana no bepiem ewo Medimafo Herbal Hospital eno medim Pokuase Accra Pokuase Mayira ana Kumasi ye ebua kwa agogo da bia ye adwuma ye ni holiday say yes ena ye holiday pokra na ye adwuma kase no enti ye ho no ye ni holiday ye ni weekends da bia la da de be chi bia da bia da de be chi bia because da bia wo de ewurade ye enti bi kase ena ye nya adwuma bia ena na ewurade say maame menu ye mfa time nye dey ento no so enti ye ni holiday bia ye ni weekend da bia la da de be chi efo e da bia ye adwuma be piem wo Medimafo Herbal Hospital the nation's doctor or the bread time eto yale so no the bread to yale so a onin kuguo da wo hwa adanse enkrofo dia ye na adanse no ano odin miami cheki nipa hodo ya enka mi kai mai bi na papai wase na oyale eye kidney failure anya ne koto konfo anoche se me kana me bo dia because of some me wo evidence and nipa no so nwui enti evidence nyina ye dey ewo ho enti bu se me kana me bo hospital bi dia minimidi enti a me ye dey me can because me nsoro bibia because me say enokora no eni because ye ba ye empen bebre me make say emprebe mako enson ena nipa bi mu ana ye wo mu diocese ya na ye de moja ni ya pa wo ha ye twe moja efiri hotem bia no ya hwedi pa be se enson ama ya twere krata akwa Kolebu hospital say omo enyi we ni mfiri ho because of say enipa no we ni kidney issue bi no na we ni de mo ye mo onwum no na ye nto ayo nkomo ne yeah enyi ka na so na ye mfa mo onwum no aka metab no be say se idea de aso ye nkomo yi na nke de abonwum na nke ye de abonwum se wo pese ye bonwum de na nke ya to enyi ka ye bo minya be 1 minute wure mo na nka na wie onwum na so wa kakra ye mo onwum no ho ene me ye number no ba ko me de number no ye 0244 77 4282 na 0500 727215 0245 449592 na ma wo dem fi say papa ye no so aduru so aka na otwe ni pepe and 2 weeks pepe on the 9th April e wo bonwere amapa ya menchechero re we no ye bebo old one no obabi ma me aboni and ye dimi mon yini dia ye ntoa nkomo no so oh okay ye ntoa so ye dimi mon ni one dia ye ntoa so ye na nke ye bo dog aye foforo ba no nya ready ye ntoa so nkomo no so wada ba ye nkoso and enu ye na otwum ye du sende na manugu papa ye ni ye na otwum ye nu sende e wo bonwere 9th April ye the 9th and 10th 9th obi a wo ba bia betim ebeche kokko eni tuntum ena eye 10th na ye yawada no eno so eye fufu na bia betim so ache tuntum esa anso de aye de aba ewo bonwere amape eno ye kwa abere eno no enti doctor told nsa frɛ adomfo obi bia Ghana ni ba bia ne papa da fam enti mi pa chaw on the 9th April yeah na otwumi ni send no I think say na otwumi send no yentimi ma because of say na ayie no dana pepe enti ene ebia na the akane de wona obeto sa enkai bodo so yes Dr. Time so ne papa ni mpon da fom ntinyame ya doma 9th April ene na watch mienu ene beba so e wo bonre amape yeah madaroma ono anko beba nti yes aso no nti nyina yonko jam no yeah na do ye ne se de wo ye nti yonko ne yonko pepa na ne wo mu ne suo Ghana for de enim se mba ya ma ye fe ama bro so ama bro na adwene ene ne nti ase so nti ya yonko ja no wate nyame hira mo sambo ye ne sa ne papa da fom nyina mpo o chaade yes also I bring her a year by a cat and so she ka ba nyina no me san so kwakoya adoye ne adwa da ya ebe ya which is onyame de saade ne adua ne mo emma wo hira mfi se mre bi pon se be afe ba ko ni na me ka asai
na yesi almost per 12,000 they see can. Can you see what 2 months? Na me nya 12,000 call. At that time no, na me may 300,000 Ghana cedis. Me dey yet donation amount. It just amount for kura hu nya me. Kata me. Na manu gu papa bia sem so na make. Papa no onya kidney failure na oda comfort no che na busuafo say omukọ ho anopa omukọ akọhẹ no no. Ni de papa na akọkọtọ mocho. Edomo yeso mbekọ akọhwẹ baabi oda na yi nato because wo mo ne koto wa ye nya baabi pa fa ne nkọhye. Ento omukọ akọyi to omukọ ya omu yi hu say ase umi bakakra. Eno ma doctors ne behwe enti doctors ne behwe ya no mo say ye fa ne nkoto condemn. So what see your baby ho condemn one. How they go do ho ye mo obi kwan obi ko because of say ye twen black akra bi na ye deny the akọ. Condemn so na wada ho 2 weeks. And the bush for best still na ye tua ho ka. And ye mfa ne nkofie na wonkonko da fie. Adom so enya de say enkom bam to de ye mama na ha na abuchan for strategy into omo die ne kwato fie no. Omo say ne sofo na buy. And na obeka say onya ngui na wahwe TV so ngo papa bi say Dr. Tam da so was say de wawu entuwo de onya ngu ti say de ye fa no nko papa no say ye de ne ba de won de wa hu bibia ba edi na otwemienu yehu Onyankopon na me dance ni me nin kontompo nkyere nyame na kampasa me di akere enipa asemi si 2022 enne papa wo mono asamoa atiase a what Medimafo eniema na 2 weeks na papa ni gina na so o di adanse akere wiase nyina se owui ba esan Medimafo enti me fan se be busu mi mienu ni ye ma papa ni san be yes scan kidney and liver afia me say wo hunu poda because bibie ni wa ejete papa no kra wonya yale bi sada e no me ka kire wo say o liver na asay no Ewurade na meso obeyi afro wade foforo aba kidney na asay no se wuji ewurade di na wuji Medimafo di na wo hu se nipadua na ewurade na boye enko ade a nipa chawo ewurade besiesie no because de wo ye car no onu na car say ya oya na no me car ba konya accident yi enimu nyina say but yesiesie wo hu se ayedai anya enkwanhia sanity enti bia uwo bia no be pie mo Medimafo Herbal Hospital na the nation's doctor Dr. Tam da so offer time and to yale so your number is 0244 77 4282 0500 727215 Nyamishaw Tinyame Adom Adwoda Kumase ai wo kọ ho no mo dia first 70 wanya TV goyi from 70 to 100 when your mobile phones now from 100 they ko bia money anwa I know your Juada will come no na 30th April so yakra sa said wo you come so be ne sa ne papa ye no say 9th April yem ko jano on papa na ni wa mu